Angivele bese ngiyibamba ke kanje khona la kusho ke lapha ke imthende ithi ke kumnyama kulezi into abakho la emsakazweni ngoma FM 88.3 we play you listen we khokho ke mkhulu gogozo ngichazela ngikubingelele ngwamukele emsakazweni ngoma FM Ngiyabingelela kakhulu kaNongoma FM ngithi namhlanje nje isifikile I life changing journey usekhona kumashenge unqengelelo usokala umnyamana umnandi ngamondi inkosi ayiqedwa nkosiyami nithini kulomkhakha noma kulomsebenzi esikuwo sikubiza ngogogo noma ngomkhulu wena ningibiza ngomkhulu Shenge umkhulu umuntu okuwe indoda ngayichaza nje kanjalo ukuthi ningibiza ngomkhulu Shenge phela ngithi uma senithi umkhulu Shenge sekuphakama yena okay akusugogo mina nje ngoba wesifazane ngivele ngithi wegogo uyabona angithangazi uyabona hayi siyafunda mfethu siyafunda ngoba nathi ngelanga mhlambe kuyoseleka kwazi bani ngempela abantu bayisunderstand yonke lento all right mkhulu siyabonga kakhulu ukuthi niphinde ke nibe nathi emsakazweni ngoma FM sakhumbula ukuthi nangesonto edlule edlule benikhona ngolesihlanu nje sihleze sikhona namhla ke sikhuluma ngendaba ebucayi nesithinta kakhulu isintu kakhulukazi ngoba ngiyakhumbula ukuthi nomkhulu Bheseni sike sakhuluma ngendaba yendiki nendawe wayichaza nami ngiyithole sengichazela omunye ethi uzwa ngathi ikhahlela ingane ngase ngimchaze ethi hayi wathi umkhulu Bheseni akayibona ukuthi hayi sebumuntu ngiyafunda impela ngamchaza ethi hayi kuthiwa indiki sisi relax awunalutho unina lungisani nje izinto kuphela buka ukuthi ubani owaganga lapha ekhaya uyabona all right so now kunabantu emkhulu uthola ukuthi abanye baphuphunyelwa izisu abanye bayazikhipha bona izisu njalo so ithini into ngokwesintu mhlambe ngokwenu ngokusebenza kwenu njengoba nisebenza namakhehla nje ithini into mayelana nomuntu osuke ephunyelwe isisu noma okhipha isisu kumele ngisikhiphe bese kuthuleka kanjalo nje ngeke kanjalo ithini into awulandisa umlaleli akumele ukuthi uma ukhiphe isisu noma uphuphunyelwe isisu bese uyayeka kanjalo kumele uhambe uye kumuntu okay ngokodwa ke angivele ngiqalela lento sinabantu sineyinkolelo esikhola kuzona yes engafani futhi namakhaya esikhule kuzo kunemithetho elandelwayo okokuqala kwesinye isikhathi abantu besifazane bacindezelwa ilezo zinto sothi mhlawumbe umuntu wesifazane engalithola usizo ngokwesintu kepha ngenxa ukuthi ekhaya akuhambisani ngalento kodwa ke engifuna ukugqugquzana namhlanje kubantu besifazane ukuthi kukho konke okwenzakala kuwe zibeke wena phambili okay yebo ngachaza kanjalo nje okwamanje okay nakho ke njengamanje ke sisi mina ke ngiyakwazi wena ngiza kuwena mhlambe ngiphuphunyelwe isisu mhlambe ngisikhiphile nje bese ngiza kuwena nje njengomelaphi wendabuko ngithi gogo Shenge ngiphuphunyelwe isisu mhlambe njengomuntu ongaziyo wena uyangijaja lapho noma unginika izinto zokwenza izinto ezakhona noma uqala uthi hey nolaza ake ngiqale ngushaya iqala bese ngikunika phela maseseyo lomsebenzi umuntu ufanele uqale ubheke yena kuqala nangengimva lakhe awuvele nje umuntu ngobumazi bese umthatha ukuthi ngoba sila hayi ngakwenza ukuthi ngageza ngathatha ukuthi nokuthi cha bona phela ukuthi lezo zinto ozoyisebenzisa abantu bakuba bayahamselana yini nazo okay ngilalela ma manje sibheke lezo zinto lezo ukuthi umuntu mayifikile ke nangu uphuphunyelwe isisu ngabe ukhishwe isisu umhlolele phela ecinga ukuthi ezephuphunyelwe isisu nje zathu kwenzakalani noma mhlambe uma esikhiphile izathu ukuthi esikhiphe yini ngoba phela khona lokuthi umuntu wesifazane uphunye isisu mhlambe lokho ekhiphe wena ubona ngathi nje hayi vele abantu besifazane bakhohlakela athi cha into isuka emumva ekhaya mhlambe ke mkhulu kungenzeka yini ukuthi khona lento sake sakhuluma ngayo ngiyibambe ezinye izinto ngoba nami ziyangilekelela sometimes besuke sikhuluma ngazo emsakazweni sike sakhuluma ngendaba yomkhokha njalo nomkhulu Bheseni ukuthi kunezinto okuthiwa zingumkhokha okumele ivalwe njalo ekhaya mawuthi gogo mawuthi mkhulu ngiyaxolisa mawuthi mkhulu kumele nibheke emuva uthola ukuthi umuntu uphuphunyelwa izisu nani kungenzeka ukuthi uphuphunyelwa izisu nje kwaba khona
okwenzeka kanjalo ekhaya. Yebo impela kungaba kanjalo ke. Oh okay. Oh alright. Ngenza ukuthi khona owake okwamphumela wayeka. So sebe kuyaqhubeka. Wayilandelela yonke lento phela into yomuntu fanele uyilandelele ungayikhi phezulu. Into yomuntu ukuze ilunge ikhanye ilandelela ukuthi izisuke ifikelana nje iphuma isukaphi. Yebo impela. Oh okay. Gogo angaze angikhumbula ukuthi ngeke ngaba nawe emsakazweni ngakhuluma nawe mina ngokwami ngifuna uke ucacisela umlaleli because umkhulu Bheseni nomkhulunyezi siyabazi ngifuna ukucacisela umlaleli ukuthi kahle ungubani wakwabani wenzani. Okay Ngicela ungicacisela ke balaleli mina igama lami nguOwami Buthelezi ngihlala nje le endaweni yaseSikhawini eMadlankala. Umkhulu Bheseni umuntu engakhula kuye ngokwedlozi. Ngathi sengikhulile ke kuye ngokwedlozi ngaphunyiswa ngenza izinto engizenzayo ngoba phela umuntu ngisho sephumile kuba nempilo naye abuyela kuyo. Umkhulu Bheseni ke akaze esuke kimi njengogobela wayehlezi nje engilandelela ngemuva ngezinto ngesintu nangelapho kungayikhohlwa ukuthi ngubani. Yena lapho ke esetholana khona nomkhulunyezi kwasetshenzwa khona waswabona ukuthi no man ngeke ngifake ushenge kulezi zinto ukuze kozokwazi ukuthi mase sikhona si life changing journey ngoba kunezinto abantu besifazane angeke bekwazi ukuyixoxa nabo bese kuba imali lapho mina engingena khona yebo. Alright usunesikhathi esingakanani usedlozini? Ekuthwaseni edlozini ngathosa iminyaka emithathu ngase ngaphuma ngasho nje ukuthi ngaba isikhathi eside kodwa isikhathi sengihlanganisile ekuthwaseni kuze kube manje iminyaka emihlanu. Uyathwasisa noma uyalapha noma uyahlola ngitholela ama customer njalo ngithi uyathwasisa uyalapha wenzani noma wena awukakasebenzi usalibuka nje idlozi le awukakasebenzi noma usuyasebenza wena? Hayi mina ngisangoma ngiyathwasisa umuntu ngiyambukela kodwa ekuhloleni nakukulapheni izinto kuthinta kakhulu umkhulu Bheseni ngoba awuyifundi into yonke endaweni eyodwa uyifunda ngendlela. Ngasho kanjalo. Uyathwasisa nje? Hayi wena. Alright umkhulu ke lapha ke ushenge khona la emsakazweni ngoma FM 88.3 we play you listen uzwile ke ngosami uthwasile ugogodile ngosami ugogodile makuthi besevasithi ngempela ugogodile uyasebenza unabantu abasebenzayo njalo uyabheka kodwa uthi ke okuningi nokuningi uyakufunda ngendlela naye amakhamba ahlangana ngendlela njalo ngoba nathi iRadio nje sineminyaka emingaka nje seRadweni okunye sisakufunda namanje sisafambula mongaya nje kwezinye iziteshi bangathi akwenziwa lokho eRadweni lokho akwenziwa eRadweni kodwa sesiside isikhathi so nje kuba kanjalo asambeni ke lapha ke esilandele lapha ke uMankosi esinikeze ke ngizona ke indaba ke esigcwele zokubona ke ihora lesine khona la emsakazweni ngoma FM 88.3 we play you listen masibuya siyaqedela mina ke nomkhulu ke ushenge bese ke siyilanda ke lapha ke umkhulu Bheseni kanye ke no Dr Nyezi 4:00 bana ke ihora lesine ntamba emsakazweni wakhe ngoma FM izimhlalo lesibinqa usifundela untando kumlotho sawubona ke mlaleli. Angeke sihlale singabongi ke lapha ke konondaba kade besinikeza ke indaba khona la emsakazweni ngoma FM 5 minutes past ke 4 kanti ke ukuhamba kwethu nje seyindabeni kade nginaye lapha ke umkhulu Shenge khona la emsakazweni ngoma FM esitshela ke ngejeni yakhe noma nge life changing journey yakhe ukuthi ke zikhipha boma wathi sakhuluma ke naye njalo mhlambe ke asiphinde sibuye ke mkhulu la sibheka ke indaba ke yokhishwa kwezisu khushulwa kwezisu njalo mhlambe ikuphi okumele ke umuntu wesifazana kwenza mhlambe umkhulu Bheseni angakwenza noma engabasiza khona ukuthi ngifuna ukuyibeka kanjani mandende ngifuna lento ukuyibeka ngendlela ukuthi mhlambe ukubasiza kamkhulu Bheseni abantu besifazana abakhishe abaphuphunyelwe izisu noma abakhipha izisu kungafana yini ngendlela umkhulu Shenge abasiza ngayo abantu ingacishe ifane noma ingeke izifane ngaleyo ndlela ngoba yena umuntu wesilisa mina ngumuntu wesifazane kunento umuntu wesifazane mhlawumbe engeke ezeyisho ngokukhululeka ilonto igcina singalungisekanga kahle. Okay. Ilapho ke ngena khona mina ukuthi cha umuntu wesifazane akakhululeke ekhulume nanoma ngangabe yimina kodwa ekhuluma nomuntu omthembayo ukuze ukwazi ukukhipha into engaphakathi ngoba uyibeka wena phambili impilo yakho ibaluleke kakhulu. Kuliqiniso kangakanani ukuthi uma ngabe ngikhiphe isisu
noma ngiphuphunyelwe isisu ngangageza ngiba namabhadi njalo njalo because khona kade ngiyibuka le topic bephikisana ngayo inkundleni zokuxhumana athi omunye ukhona yini ongasebenzi wakwakhipha isisu guys njalo njalo athi omunye baphikisana nje bathi omunye hayi ayikho leyo nto mina nginayo yonke into ayikho leyo nto mina ngisemzini wami kodwa ngayikhipha izisu njalo njalo so kuyenza lento yamabhadi ikhona invele into noma ingeke izikulandele manje kodwa igcineni izokulandela ngoba suke sikhuluma ngomphefumulo womuntu umphefumulo womuntu ubaleke kakhulu and ukulandela ngeindlela engafani kwesinye isikhathi akuvalela izinto nixabane nomuntu wesilisa ekuvalele kodwa nawe usukuwazi ngoba yonke into iyavela emaphupheni akho ngoba angithi nawe umuntu siqu unabantu bakini abahamba nawe futhi abakukhanyiselayo ingane iyavela ngezinto engahlukahlukene kusho ukuthi ke umuntu ngoba ade ngisho nje ukuthi kuba nezinkolelo engafani manje ngisho uyibuka into wena uvela ucabange ukunye ungabekeki kahle esithombeni namhlanje ingakho ke i-life changing journey iphethe uDr Nyizi ozokusiza psychologically ngokwengqondo ukuthi uphazamiseke kangakanani kulesimo odlula kusona bese yabakhona ke futhi nomkhulu Bheseni ezokubhekela izinto spiritual ukuthi kahle kahle lento isuka kuphi futhi singayixazulula kanjani. Alright Nongoma FM 88.3 we play you listening ke thina you can follow us lapha ke ku www.lifechangingjourney.co.za noma ke uye lapha ke ku YouTube wethu ufike nje uthi ke Life Changing Journey bese uya subscribe lapha noma ke uthi ke TikTok bese uthi ke Life Changing Journey Facebook futhi nakhona singo Life Changing Journey landele ipage lethu ukuze ubone zonke izinto esisuke sikhuluma ngazo izinto ezibalekile izinto ezithinta wena ngqo and izinto ezizokusiza nakusasa nanamuhla njalo njalo. Alright angidlule kuyena lana ke umkhulu ngazi mkhulu Bheseni ngicela uvele nje usondele eduze esalusulekelela nje ke umashenge kule ngoba ningabantu abakhuluma abenza ngesinto abantu bemqhele hey weba kwethu ngabona la endlini bangathola izinto ezisekhanda ziyahlathwa siyadla imbuzi yonke singahlaba sidle sisuthe okay